New York, kasne 70. Mali paket težak ne više od kilograma, upravo je stigao sa Sicilije. Izgleda bezopasno, ipak ono što je unutra je smrtonosno, ali vredi više od zlata. Heroin, skoro čist i spreman za distribuciju. Kilogram ovakvog može da napravi 1000 uličnih doza. Ovaj kilogram će generisati milione dolara u kešu. Paket stiže u Frankijevu prijatnu pizzeriju u Brooklynu. Na prvi pogled, ništa ne deluje neobično, ali iza pulta milioni dolara heroina se premeštaju komad po komad. Ovo nije bio običan narkokrug, bio je to pedantan sistem distribucije. Sakrivene na očiglednom mestu i delovao iza fasade malih njujorskih pizzerija. Ono što je spolja izgledalo kao pizzerija, iznutra je bio mafijaški skladišni prostor za drogu. Godinama niko nije znao za to dok se jedan tajni FBI agent nije infiltrirao u mafiju i srušio ceo sistem. Kako je ovaj krug heroina u pizzerijama funkcionisao i kako je jedan čovek uspeo da uništi višemilionski posao trgovine drogom? Ovako je mafija prevozila heroin iza omiljene hrane Amerikanaca. Kada je francuska policija razbila poznatu heroin rutu French Connection, globalni lanac snabdevanja heroinom bio je poremećen. Sicilijanska Cosa Nostra, koja je prvenstveno bila poznata za iznudu i reketiranje, videla je sada nepreuzeti narkotički biznis u Evropi kao svoje novo zlato. Heroin je bilo lakše prevoziti, teže pratiti i beskrajno profitabilnije. Prva karika u novom globalnom lancu počinje na Bliskom istoku. Poljoprivrednici na poljima maka u Turskoj, Iranu i Libanu izvlače sirovi opijum i prodaju ga po kilogramu. Sirovi opijum se kasnije šalje preko Sredozemnog mora, gde sicilijanska mafija čeka u lukama Palermo ili Napolj. U ruralnoj Siciliji štale i podrumski prostori su postali tajne laboratorije. Hemijski stručnjaci, često školovani u Marseju ili Napolju pod zaštitom Cosa Nostre, prerađuju opijum u morfinsku bazu, a potom u mnogo jači heroin. Operaciju je vodio Gaetano Badalmenti, poznat kao D'Antano, koji je tada bio mafijaški šef u Sinisiju i znao je da ako njegov biznis želi da dostigne pun potencijal, mora imati put na američko tržište. Nazvao ga je Il Trafico. Nije prošlo dugo dok D'Antano nije pronašao priliku. Preko Atlantika, njujorška porodica Bonanno bila je oslabljena unutrašnjim ratovima i morala je da pronađi novi izvor prihoda. Njihov sicilijanski kapo Salvatore Catalano, poznati kao Toto, nije bio nepoznat D'Antanu. Obojica su odrasla u istom sicilijanskom gradu i delila porodične i poslovne veze. Toto Catalano je postao savršen most za heroin da pređe u Sjedinjene Američke Države. Badalmenti i Catalano su udružili snage. D'Antano je imao robu, dok je Toto imao uticaj na američki podzemni svet i veliki broj pizzerija. Zajedno su stvorili sistem transporta i distribucije koji je mogao da funkcioniše neprimećeno godinama iza pokrića koje je imalo toliko genijalnosti u svojoj jednostavnosti. Pizza. Pizzerije su bile savršen način za pranje novca za mafiju. Pizzerije je lako otvoriti i uglavnom posluju u gotovini. Tada kreditne kartice nisu bile toliko česte kao danas, posebno za male kupovine i među radničkom klasom. Pizzerije su poslovale sa sitnim novcem danju i noću, ne ostavljajući nikakav trag. $10.000 od prodaje heroina postaje $10.000 prihoda od pice do kraja noći i niko ne može da primeti razliku. Pizzerije takođe nisu izazivale sumnju. 1970-ih hiljade italijanskih imigranata otvarale su male restorane širom Amerike. Dakle, tajming nije mogao biti bolji. Policiji su delovali kao pošteni, vredni ljudi koji jure američki san. Ali za mafiju oni su bili savršena kamuflaža. Ako je mesto poput Al Dente pice u Brooklynu ili Pizza šefa u Queensu tvrdilo da zaradi $15.000 za vikend, niko nije mogao dokazati da li je novac došao od parčadi pice ili od poslova sa heroinom u sobi iza. Skoro deceniju sistem je besprekorno funkcionisao, dok jedan čovek nije ušao pretvarajući se da je lopov nakita. Zvao se Donnie Brasco i bio je na ivici da promeri sve. Vlasti su decenijama pokušavale da se infiltriraju u mafiju. Postavljali su prislušne uređaje i plaćali doušnike.
Ali imati pravog insajdera smatralo se nemogućim. Mafija nije bila samo kriminalna organizacija. Bila je porodica izgrađena na kulturi, bratstvu i jednom važnom pravilu. Omerta, zakletvi ćutanja. To je značilo da se ne priča sa policijom, ne razotkrivaju porodični poslovi i ne priznaje se ni postojanje mafije. Ćutanje nije samo pitanje lojalnosti, to je pitanje opstanka. Kršenje zakletve ćutanja je jednosmerna karta u zagrobni život. Nema suđenja, nema druge šanse, samo metak u glavu ispaljen od strane životnog prijatelja. Iz spoljašnjosti, FBI je mogao vidjeti moć mafije, ali nisu mogli da razumeju kako operacija funkcioniše, jer je sve bilo zaštićeno ćutanjem i tajnošću. Tako su preuzeli najveći zamislivi rizik. Poslali su tajnog agenta pravo u srce mafije. 1976. FBI agent Joe Piston krenuo je na tajnu misiju da se infiltrira u mafiju. Ne kao običan doušnik, već kao jedan od njih. Piston je izgradio novi život iz temelja. Postao je Donnie Brasco, sitni lopov nakita iz Floride. Mesecima je posećivao barove gde su se okupljali članovi mafije, proučavao je njihov sleng, njihove manire i ulični kodeks, strpljivo čekajući svoju priliku. Njegov prvi kontakt došao je preko barmena koji ga je često služio. Bio je Bonanov sitni saradnik koji je verovao da je Donnie upravo ono što je tvrdio, vešt lopov koji traži zaštitu i priliku. Preko njega Donnie upoznaje Benjamina Ruggera, poznatog i kao Lefty. Starog mafijaša koji je decenijama bio u mafiji, ali nikada nije stigao do vrha. Lefty se sprijateljio sa Donnijem, svideo mu se njegov manir i oštra pamet i odlučio je da ga uzme pod svoje okrilje. Lefty je dao preporuku za Donnija svom šefu, Dominiku Napolitanu, poznatom i kao Sonny Black, koji je bio jedan od ključnih članova Bonanno porodice u Brooklynu. I tako je Donnie postao deo priče. Biro je imao čoveka iznutra. Sljedećih 6 godina Donnie je živeo kao mafijaš. Slavio je njihove rođendane, delio obroke sa njihovim porodicama i obavljao njihove poslove. Video je nasilje izbliza i učestvovao na tajnim sastancima na kojima se raspravljalo o zelenašenju i iznudama. Upoznao je unutrašnju politiku 5 porodica bolje nego iko spolja. Isprva njegova misija je bila da mapira strukturu Bonanno porodice, da otkrije ko kome izveštava i gde novac protiče. Ali kako je vreme prolazilo, počeo je da čuje šapate koji je išao daleko izvan Njujorka, o pošiljkama iz Sicilije, O pošiljkama koje su stizale u sanducima označenim kao maslinovo ulje ili sir, o pizzerijama koje su uzimale daleko više novca nego što mogu ikada zaraditi prodavajući picu. Donnie je shvatio da nije samo u mafijaškoj porodici, bio je u dodiru sa nečim mnogo većim. Još nije znao ime Pizza Connection, ali je već živeo u svetu koji je to omogućio. Lica, glasovi i navike koje je prikupio kasnije su Birovu pomogli da poveže tačke između sicilijanske mafije i njihovih američkih partnera. Što je dublje ulazio, to je postajao realniji. Prestao je da bude Joe Piston sa značkom i počeo da razmišlja kao Donnie Brasco, lopov. Mesecima nije video svoju porodicu. Živeo je stalno na oprezu jer jedna pogrešna reč, jedna mala greška i mogao je biti uvučen u sobu iz koje nikada ne bi izašao. Svi znaju da ako mafija i posumnja da neko sarađuje sa policijom, ne čekaju dokaz. Deluju brzo i okrutno. Štakori su ili upucani pred drugima ili nestajali, da bi se njihova tela kasnije našla u gepeku, rekama ili na gradilištima. Jedina Donijeva zaštita bila je njegova maska i poverenje ljudi koji bi ga bez oklevanja ubili ako bi ikada saznali istinu. Donnie je bio unutra, ali je još imao dug put pred sobom. Jedne noći 1978. Piston je uključio diktafon i pozvao Leftija sa javnog telefona. Lefty je upravo došao sa žustre rasprave i bio je besan. Neko je prodavao heroin iza leđa porodice, a Donnie je bio glavni osumnjičeni. Tokom razgovora Lefty je rekao: pretresao si ga i zaradio na drogi, implicirajući da je Donnie sklopio dogovor i uzeo novac od droge od nekoga. To je dokazalo da je porodica Bonanno uključena u posao sa heroinom, iako su to uvek negirali. Taj snimak bi kasnije postao ključni dokaz na sudu, ali tada je skoro koštao Donija života.
Nedugo nakon tog poziva počele su se širiti glasine da neko iz ekipe odaje informacije. Bonanno porodica je postala paranoična, tela su počela padati, a poverenje je bilo poljuljano. Ako bi Donnie ostao, bilo bi samo pitanje vremena kada će biti eliminisan. FBI je morao da stane na kraj operaciji. Godine 1981. Piston je konačno izvučen iz senke. Sa tragovima, snimcima i informacijama koje je dao, FBI je podigao istragu na potpuno novi nivo. Znali su da heroin dolazi iz Sicilije, distributeri su bili u SAD-u, a novac je završavao u švajcarskim bankama. Različiti agenti u različitim zemljama imali su delove slagalice, ali niko nije imao kompletnu sliku, jer FBI nije imao direktnu nadležnost nad međunarodnim trgovinama drogom. To se promenilo 1982. Američka vlada je donela novi zakon, RICO Act, koji je dao FBI-u pravni pristup za istraživanje organizovanog kriminala. Biro je dobio novu nadležnost što je konačno omogućilo razbijanje ovog slučaja. Prvi put mogli su da prate drogu i novac globalno. Umesto da počnu sa uličnim dilerskim mrežama, počeli su sa računovođama. Agenti su pratili uplate iz malih pizzerija na strane račune u Švajcarskoj, Španiji i Luksemburgu. Jedan restoran u Čikagu, gotovo uvek prazan, nekako je svakog meseca slao $100.000 u inostranstvo. Drugi u New Jersey je prebacivao $200.000 u švajcarsku banku kojim je kontrolisao Vito Badalamenti. Sada je FBI-u bio potreban dokaz. Izgradili su mrežu prisluškivanja, uređaja za prisluškivanje i prevodilaca, koja se protezala od Brooklyna sve do Palerma. Svaki poziv, svaki razgovor, svaka šifrovana fraza je snimana i analizirana. Pratili su kurire kroz aerodrome, nadgledali novčane mule i bankarske lobije i snimali noćne sastanke kroz prozore bruklinskih pizzerija. Istraga je rasla i više nije bila samo u Americi. U Italiji, antimafijaški tužilac i istražni sudija Giovanni Falcone je istraživao slične tokove novca vezane za isporuke heroina iz Palerma. U Švajcarskoj, bankari su tiho označavali sumnjive transfere. U Španiji, policija je počela pratiti sicilijanske begunce koji su se skrivali u Costa del Solu. Prvi put, organi reda iz više zemalja su radili zajedno protiv jedne kriminalne mreže. Nakon meseci nadzora, konačno su dobili ono što im je bilo potrebno. Prisluškivanje je uhvatilo Gaetana Badalamentija kako daje instrukcije iz Španije svojim američkim partnerima. Šifrovani pojmovi su se savršeno poklapali sa finansijskim i špediterskim evidencijama i sa tim FBI je znao da je vreme za udar. 8. aprila 1984. pre zore, stotine agenata su se tiho kretali na 3 kontinenta. U Madridu, španska policija je opkolila stan gde je Gaetano Badalamenti živeo pod lažnim imenom. Kada je otvorio vrata, nekada moćni sicilijanski šef se našao oči u oči sa Interpolom i FBI-em. U Njujorku odredi su istovremeno upali u pizzerije, skladišta i kuće u predgrađima. Vrata su bila izbijena, novac, knjige i oružje su zaplenjeni. Ista scena se odigrala u Čikagu, New Jerseyu i Floridi. Svaka karika u lancu je pogođena istovremeno. U Palermu, italijanski karabinjeri su upali u seoske vile i gradske stanove, hapseći kurire i knjigovođe vezane za istu mrežu. U roku od nekoliko sati, nevidljivo carstvo koje je prešlo okeane, odjednom je bilo u lisicama. I sve je počelo sa Donnijem Braskom. Amerikanci nisu mogli da veruju da je njihov lokalni restoran pice bio deo milijarderske narkokorporacije. Istraga je trajala skoro deceniju, ali sada je najprofitabilnija mafijaška tajna bila otkrivena. Godine 1985. tužilaštvo SAD-a u Njujorku podiglo je optužnice protiv 35 okrivljenih širom više zemalja. 18 od njih su se suočili sa onim što je postalo poznato kao suđenje Pizza Connection, najdužim i najsloženijim kriminalnim suđenjem u američkoj istoriji. Zatim je došao šok. 2 visoko rangirana mafijaša, Tommaso Buscetta i Salvatore Contorno, pristala su da svedoče kršeći svetu omertu, mafijaški kodeks ćutanja. Njihovo svedočenje je bio posljednji ekser u kovčegu organizacije. Nedugo nakon toga, porota je donela presudu. Kriv.
18 okrivljenih je osuđeno za trgovinu narkoticima, reketiranje i pranje novca. Gaetano Badalamenti, arhitekta carstva, dobio je 45 godina u saveznom zatvoru. Pizza Connection, vredna više od 1,6 milijardi dolara, je zvanično završena. Joe Piston ili Donnie Brasco je dokazao da mafija nije nepobediva. Donnie Brasco nije samo pomogao da se sruši Pizza Connection. On je napisao priručnik protiv organizovanog kriminala. Sa RICO zakonima, FBI je kasnije srušio šefove svih 5 njujorških porodica u poznatom Commission slučaju i na kraju koristio istu strategiju da sruši kartele, bande i čak i terorističke organizacije. Pretplatite se i vidimo se na sledećem videu.